rero bitumaga njewe nkomoka mu biremwa ariko abambere ni iwacu mvuka mu bega begamiye ingoma cyane twishimiye muri zose no kuri uri umwishwa w'ibiremwa nico twishimiye naho ibindi vy'abega biraje biza nyuma hanyuma hari ikindi arukende kongeraho iyo ni commentaire abega nibo bambere ibiremwa ni ivya nyuma ibiremwa birahari abandi baje badukikuje kuko mubega niho hambere abega nibo bazanye ibiremwa ariko ibiremwa sivyo vyazanye abega ni hehe wabonye ibiremwa abega barazanye ibiremwa cyangwa nawe ubwaho ukomoka mu biremwa cyangwa ahubwo n'abahondogo atari biremwa tuba warahabaye banza ushima aho ngaho kwanza mwiriwe mwaramutse mwese aho muherereye abakunzi ba Banguka TV show muri aho murakomeye mumeze neza abameze neza mushima Imana n'abatameze neza twizere ko ejo bizogenda neza hanyuma twagarutse mu isura nshasha Banguka mwabonye ko yicaye yatuje jewe ndi nyuma ya kamera ngiye kubibwira ku mazina yanje nitwa Nyantezire Sapisi ndi umunyabyinshi w'umukindi papa yitwa Pastor Binyonyo Jackson sokuru yitwa Kaributwa Mariko Mutarika sogokuruza nawe yitwa Mutarika ni muri iyo njana nyine turakomereza aho ngaho hanyuma nkabandi umwishwa w'abasita w'abanyabungo sokuru yitwa Rutabura ubyara mama yitwa Nyakiza Odiye kindi ivuga umuntu uri hafi wese wandike muri commentaire nawe wivuge nimba ubizi hanyuma twaje mu kiganiro c'umuco nkuko mubibona reka mbabwire gana aho twari dutuye muri Kongo hari kuri Gongwa mu bikunduhiro kuruzi mushojo naho hafi nyine aho ngaho abo hafi iwacu muzamura amaboko mbamenye hanyuma twaje mu kiganiro nkuko muri ko mubibona ni ikiganiro gishasha reka batangire batwibwira mubona kuri kamera were kuri Mbanguka hanyuma twakire n'umutumirwa wacu nawe aze nawe atwibwire karibu amazina nyitwa Nyambanguka umutonesha ndi umukobwa w'abarundi b'abahondogo papa yitwa Runezerwa Sebintu papa isokuru yitwa Rushigira nkaba nyaravukiye muri Kongo ahantu hitwa Kundondo mu Bibango mu Rurambo naho nyine n'abantu bahari turabasuhujije karibu umutumirwa wacu nje ngarukiye aho ahandi sinshoboye murakoze cyane twongeye kugaruka hano kuri kamera ubutaha hari abo twibwiye none twongeye kwivuga kuko yenda hari abataratubonye uwo munsi abataratubonye bumve ko twivuze n'abatubonye ni amahoro rero amazina yanje nitwa Nabatone Odiya ndi umukobwa w'abega nshatswe mu bahondogo nkaba mwishywa w'abanyabyinshi b'abagigi mu nzu y'abaranga data bamwitaga Gapuri Ntaborerwa aho twari dutuye ni mu Minembwe aho niho iwacu murakoze urakoze cyane icyo twishimiye muri zose no kuri uri umwishwa w'ibiremwa nico twishimiye naho ibindi vy'abega biraje biza nyuma hanyuma hari ikindi arukende kongeraho iyo ni commentaire abega nibo bambere ibiremwa ni ivya nyuma ibiremwa birahari abandi baje badukikuje kuko mubega niho hambere abega nibo bazanye ibiremwa ariko ibiremwa sivyo vyazanye abega ni hehe wabonye ibiremwa abega barazanye ibiremwa cyangwa nawe ubwaho ukomoka mu biremwa cyangwa ahubwo n'abahondogo atari biremwa tuba warahabaye banza ushima aho ngaho kwanza ego abega nibo bazanye ibiremwa gute iyo abega batazana ibiremwa papa ntaba ari umwega mba ndikiremwa ariko kuko ndi mwishywa w'ikiremwa nuko abega aribo babayeho mbere abega ntibabayeho mbere abega ntibabayeho mbere uzogenda ukurikiza amateka neza abantu bose bakomotse kuri Adamu baje guhera kuri Adamu baje ari ibiremwa kuko Imana yaremye Adamu ari umunyabyinshi abandi bazamukomokaho urumva uzosoma amateka azobikwereka
kuko mu mateka yacu data ntahakomoka mu banyabyinshi habe na hamwe ntagira inkomoka yabo gusa yabashatsemo abashatsemo rero bitumaga njewe nkomoka mu biremwa ariko abambere ni iwacu mvuka mu begamiye ingoma. Atabegamiye ingoma reka tukwihorere kwera umutumire ariko ubundi munsi tuvuga hejuru y'ibiremwa n'abega nimara mbigusobanurire cyane ukuntu ibiremwa ari Imana yaremye abandi bazava mu biremwa. Reka tubanze tukwakire rero ikintu catuzanye hano cyane twaje utaraja mu bindi ntabwo abantu bose bavuye mu biremwa abantu bose baremwe n'Imana. Imana niyo yaremye nta kibumbano cabaye nyuma umuntu wese uwo ari we yavuye mu mukungugu kurya Imana yaremye umunsi rema ubwoko bwanyu niwo munsi yaremye ubwoko bwacu nta bantu bakomose mu bandi usibye kuko abantu ari urufatikane uko ibiremwa uko Adamu ahubwo tuvuze gutyo uzi akantu bakurikiye baravuga ngo Imana ni inyega. Imana yabaye inyega. Karahari karakaye nzoka kwereke ariko kandi ako turagategereje mu kiganiro gikurikira ariko kandi ico tuvuga ngo wishire hejuru abantu bose ntibakomotse mu biremwa abantu bose baremwe n'Imana kandi baremewe rimwe abantu bose bakomotse muri Adamu. Imana yaremye Adamu irema na Eva abandi bakomokamo mu gihe twamenye ko Adamu ari umunyabyinshi woroye kandi uzumve neza. Rero reka tubaye dutangira ikiganiro cacu dukomereze aho turi udeke kutuvana mu murongo. Rero abantu badukurikiye ukuntu ibintu bimeze nuko twazanye kaka hano kugira ngo tuganire hejuru y'umuco w'ikinyamurenge uhereye igihe we azi yibuka gushika aho turi ubungubu nivyo tugiye kuganira na ibindi vyari blague nta bintu birimo bifashe ariko tugiye kuganira ibingibi. Rero ikibazo shaka kubaza cambere kaka ukuntu umuco wa kera n'ubu twebwe ubungubu nkubwiye process yo gushaka kwacu ukuntu turi mu kugenda bazagutereta bakagusohokana bakagira gute mbere yuko ndagira ngo bakwerekana mu muryango hakaje ibintu bya proposal ibiki ibintu birebire ukazaje gukora ubukwe isi yose yarakumenye mu yandi majambo baravuze ati uyu muntu yarafashwe nuwa. Ese mwebwe igihe cyanyu byari byifashe gute namwe bagaza basaba bakaza ukavuga n'umuhungu mugateretana ukabanza ukabagifaranga ukabanza ukabanga bakagusohokana ibyo bunyira sigaba no gukura ibyinyo ukabanza ukabakura ibyinyo byasaba sawa cyawe mwebwe byari bimeze gute nivyo kwa dukeneye ngo dusobanurireho nitumara tubone gukomerezaho. Murakoze cyane ibintu by'umuco by'ubu biragoye kuko turi mu kwibwira abatabyumva. Umugabo umwe yaravuze ngo ibi none birahanura bari none iby'ubu biri mu kudusiga iby'ubu bikadutangaza. Twebwe mu mibereho yacu twagiraga umuco nta mukobwa waza kuvugana n'umuhungu ababyeyi nibo bari baziranye bakavugana bagashima umuco wo kwanaka bakaza bagasaba umugeni wagendaga mugabo n'umugabo utamuzi nawe atakuzi ababyeyi banyaka rero bamenyana bakaza bagasaba bakumvikana gusa wewe ukageza umunsi wo gutaha bakagucyura. Uwo niwo wari umuco ntitwari tuzi ibyo ngibyo muhaye muvuga n'ubu uko birangwa hejuru. None se ni gute zumvikanaga ko ushaka kuja gushakwa cyangwa se ngo ujanwe n'umuntu utazi? Urumva nimba ari umuryango wacu n'uwanyu bigenda bikaja guhura mwarangira jewe nkaza ngahura n'umuhungu gusa tutarabonana tutaravugana ntazi ngo ati egucya ntazi ngo ni igifu cyangwa ni muzima. Igifu mvuga ni igifu cyo mu mutwe mu kinyamurenge cyangwa se ni muzima. Ni gute byagendaga? Noneho twebwe ababyeyi nibo bagushimiraga kuko umubyeyi nawe ntiyo gushingira igifu. Umubyeyi abari maso urabizi kuko umubyeyi ari ukunda umwana
none se ni gute ababyeyi bawe bokuroza ku gifu kandi bakizi ni imiryango ibiziranye yose bakamenya umuco kera twego twakurikiraga umuco tukamenya ngo kwa naka n'imfura nimba ngiye kuhasaba umugeni ni ubufura mpakurikiye nkamenya ngo ni imfura n'abandi bagashima wa mugeni na se w'umukobwa abazi kwamanyana yiwe nawe abandi bari kumva bakamushimira umukwe kandi n'izo ngo zazaga zihaba zikanubakwa zikaba nziza zigakomera. none se nta gihe dufate nk'akarorero mwoza bakaza kunsabira umuhungu muto umukuru ari igipfu noneho bakitirira wa wundi narangiza nkagenda nsiko ngiye gushaka omva ba papa bakaba bazi ko bagiye kunshingira kuri wa muhungu muto kumbe nashikiriya bigahinduka kwa makuru narayumvise bigahinduka nkaja kuri wa wundi mukuru sinzi ko bitahurizo nashaka kuvuga bagahinduranya bakampindurira umugabo bakampa atari we iwacu baje bamperekeje bazi ko ari we ngiyeho ivyo bintu ntago byagiza bibaho. Ntazo njewe nabonye kuko abantu bakera bari imfura ntashobora gukora iryo kosa ngo ahindurire manyana yiwe yaje kumusaba umugeni azi ngo ni nakaje kumusabira ngo namara ashika muhinduranya muhigipfu byari kosa ntiyoba kuko yaramwizeye manyana yiwe bashingiranaga bizeranye iryo kosa ntiyori mukorera. Umva ntabwo byigeze biba. Ntabyo njewe nabonye. Nta namakuru yigeze wumva be nayo ngayo base. Yo guhindurirwa ngo ni uwo bagukwereye ngo bamuhindurire wundi. Oya ye ntabyo numvise ahubwo biri mu kubu nyine muri iki gihe canye. No bari mu kugira bagahindura. Niho numvise amakuru ngo hariho umukobwa bavuganye n'umuhungu ngo bamare baramuhindura bamuheza utari we. Akomiro tukiraho ico gihe ca kera tutaraza ubungubu naye nkene tugende bukebuke none se muri ca gihe wamenya ryari ngo ngeze mu kigero cyo kuvuga ngo harageze ko nshaka kubera ko twebwe ubu nyine leta yemera ku mukobwa hano mu Burundi umukobwa ni imyaka 18 umuhungu ni 21 kugira ngo bemere ko ushobora gushaka mwebwe ryari mwavuga ngo uyu mukobwa harageze ko iyo shakwa cyangwa se ntiharagira cyangwa se ni imiryango nyine yicira ikavuga ngo harageze genda. Twebwe ni imiryango noneho ababyeyi n'abana babaza uko bameze umubyeyi abaza umwana wiwe kigera arimo nimba azi ngo baje kumusaba ageze igihe cyo kugenda yaragutangaga ukagenda kandi nimba aruzi ko iri muto utari wo kugenda barazaga akavuga ngo umwana wanje arashari muto ntagenda. None se mwafatira kugira muvuge ngo harageze cyangwa se ntiharagira murebeye kuki nike kigoro mwapimiragaho. Urumva twebwe ibyo bizunguga ntabyo twari tuzi byo kuvuga ngo uramenya urugero kandi niyo leta gatwe ntayo twabaga hafi ngo nugenda ukiri mutoya ngo leta irakugiraho ikibazo gusa wewe waruzi nubwo ugenda ukiri mutoya ababyeyi usanga bakureraga nk'ababandi wasize. Umva waragendaga ugashibuka umwana mu bandi bakagufata nk'umwana. Yego warashikaga ugashikira mwanya ko bukwe nyoko bukwe akakurera akakwigisha ibyo utaruzi ukabimenya n'urugero njewe nkanje ubwanje natashe ntazi gucumba ariko mabukwe aranigisha ndabimenya ukaba umwana mu bandi akaguhingira ugasigara imuhira kugeza ubwo ubu umugore ukabyara nawe ugakomera ukaja mu yawe nzu. None se urebye nkawe washatswe ungana gute? Jewe nashatswe mfite imyaka 15. Ubu imyaka 15 y'ubu ngubu kwama gufunga agafungana n'umugabo wawe no kwasoba ubukwe bose famille yose kagenderamo. None se kuri imyaka 15 bari bakohereje se mushike ubu umugore mu rugo nkuko twebwe gaturashika bashikira mu rugo gwawe ukawucibuka umenya abantu bose usanze mu nzu ugahindukanye na wabana nubwo wowe ubuje. None se bashika mu nzu aho ugiye ugafata inshingano cyangwa washika gusa uri kwa kundi warubaye iwanyu nikushika ubaho kwa nyoko buko. Niko nababwiye twe twarashikaga tukaba abana kurya nyine waje uri umwana ukakomeza ukaba umwana gusa nyine cazaga gihindura nuko uba washatswe bakavuga ngo uri umugore ariko mu nzu mu rugo washikaga ugakomeza ukaba umwana ukaba mwanyoko buko akagutegeka akakubwira ibyo ukora nawe ukaba umwana ukamwumvira mu bandi kuzogeza igihe nyine uzomenyera ubwenge nawe akagushira mu wawe. Okay, hari ikindi kintu nkeneye kubaza hano ubu nyine hari ikibazo cateye wana nko ku myaka 15
ni gakeya umbona ko umuntu ashobora kubyara ku myaka 15 nyine ubirebye. None se mwarashika mugahita mubyara mugishika cyangwa se haca igihe kirekire mutarabyara? Kora ku iyo myaka tiyumvikana cyane ko umuntu yo twita akabyara kuri iyo myaka abakiri ibikiri miki. urumva twebwe ni kenshi ubu nyine niho turi mu kubibona, ntawaza gushika ngo yamashika abyara, kandi nubwo wogira iminsi twebwe ntahojihoje yahabaga imyaka waza guzariraho niyo ngiyo. Ni urugero nyine nkuko mpaye mbabwira, njewe narashitse ngira imyaka 7 ntarabyara, ariko ntahojihoje yo kuvuga ngo naragumbye ngo ni ibiki. Uko kubyara hazaga aba bataha nyine bagashika bakabyara, hakaba n'abandi bashika ntibashike ngo babyare vuba vuba, ariko nta kibazo byose byabagamo. None niki cyateye nubwo simze twatukirikira ariko turasubira inyuma, niki cyateye cyo kuvuga ko ubu ngubu dusige kumva ko mwe mwarashika mugahinduka abana mu rugo, mukaba umwana wakora ikosa ari kumvikana ko wakoze ikosa uri umwana, hagira ico ukora kikumvikana. Kubera iki twebwe ubu ngubu dushika twatinda gato kubyara umwaka umwe, twebwe nabama uko ndidusuye kumvikana, ugasanga hari ukuntu ya ntakubwire agaca ku wundi ati none umuryango wacu waciwe, karaducira umuryango ni nkaho ari ingumba tari kwabyara byagenze gute nyine, hakaba kutumvikana hagati y'amabukwe n'umukazana. Niki babona cyahindutse ubu ngubu ko nuba mwe kera byari novuga ngo byari amahoro, kubona utoshika ngo byari ubwo ngubwo? Niko natangiye mvugaga ngo ibiri none birahanura bari none, simbizi kuko urubyaro rutangwa n'Imana, nta muntu uzutanga urubyaro. Simbizi kuko woshika wagira iminsi utabyaye nyoko bukwe ngo abigira urugambo kuko si we uba wabyiteye. Gusa ibihe byarahindutse kuko uba watashukuze nawe ubwawe, iyo ugize umwaka cyangwa imyaka 2 utabyaye ni wowe utangira kwiheba mbere yuko nyoko bukwe avuga, ni wowe utangira kwiheba. Kandi simbizi simbihamya kuko nyoko bukwe yobivuga, kuko gasi wewe uba winyibyara, ntuba watwaye nda ngo wishe umwana ngo bavuge ngo wananiwe kumubyara. Simbizi kuko no bizohaba, nuko hari ukuntu bamabukwe bu batwishizemo ko ushika ngo ntiwihutire kubyara ngo banze urindire ngo banze umari imyaka ingahe nyine rimwe no vuga ngo ukiri umujene. Rero niyo mpamvu nariko mbaza kubera uko nyine byahindutse, babanza bahita bumva ko ntibumve ko ari ikintu cabaye cakugwiririye, bagahita bumva ko ari ikintu wagize mu ruhare kugira ngo ureke kubyara. Nuko ubu nyine igituma abantu bubu tutari mu kubashira amakenga, habaye ibintu byinshi tutazi tutigeze kubona. Ubu nyine muri mu kuvuga ngo murabyara ku rugero, ushatse kubyara yabyara abana 3 yavuga ngo aracira aho atari b'Imana yamuhaye agaca. Niyo mpamvu umuntu atinda kubyara abantu bakagira amakenga, ntituba tuzi uko wagize. Tukiraho aho nyine twaza tuvuga hejuru ya ba nyirabukwe n'abakazana. Ese kubera ko usanga umukazana amaze nk'iminsi ari mu rugo yaratashe ntasamye nko ku mezi 5, abo batahiye rimwe bagashika basama, rero akamatangira ibintu by'amajambo. Ese uko aba ari nk'umwana wawe kubera ko udashobora kumusanga umwicaze aho kugira ngo urugende ubwire bari abagore bandi ngo yemwe ngo noneho ngo twebwe ngo twagumbye, yemwe mwagumbye gute baciye umuryango ngo baciye umuryango gute? Gusa nyabona muzoza mworoha, uzoza wicaza umwana umubwire umugendesha inama, kuko n'umwana nk'uwundi n'umwana nk'umwana wawe. Kandi nko mu muco w'ikinyamurenge kuko umutumirwa wacu yaramaze kubitubwira, kera bakaza bataha bakafata nk'umwana yibyariye, kubera iki hano basigaye bamamufata nka rubanda batazi. Aba kera iyo yatashe mu rugo rwawe aba ari nk'umwana wawe. None ga nabubu bamabukwe uzoza bwitonda, uzoza mugenda musanga umukazana umubwire byagenze gutaho kugenda gira yumve hanze ati nyoko bukwe ngo yarambwiye
ngo twagumbye ngo mwagumbye byagenze gute nawe azava gutumvikana kwa nyirabukwe niho hasigaye have ibintu byo kutumvikana umukazana na nyirabukwe kubera nta kuntu wogenda agira umuvuge namara wa mukazana azobe akikunze kandi wamara ngo umukazana wanje ni ingare ngo umukazana wanje n'umwana mubi oro ni wowe wabiteye none ga urashobora kutubwiraho gute kuri abo bantu ba mabukwe bo muri iki gihe ko bameze nabi cyane murakoze jewe ibyo bintu simpaye nemezanya namwe kuko icyo tuma ntemezanya namwe kurya nababwiye uhereye mbere ngo urubyaro rutangwa n'Imana ese ni gute nyoko bukwe yogenda avuga ngo wabaciye umaze imyaka 2 imyaka 3 kandi nta nako yokwicaza noneho gasikosa wakoze si ikosa wakoze ngo uvuge ngo ni ikosa wakoze tese gituma mabukwe ataje ngo anicaze ankosore muri iri kosa ntiyo kwicaza ngo akubwire ngo se gituma utabyaye kuko nawe azi urubyaro rutangwa n'Imana rero njewe ko ndabona ico kintu moye muvuga simpaye nemezanya namwe kuko nyirabukwe w'umuntu yogenda muvuga ngo ntiyabyaye kandi nawe asobanukiwe kuko urubyaro rutangwa n'Imana bazabikora bibaho bazabikora kandi ni benshi pe ni benshi kubera ko ndiyumva ko urubyaro ibaze yumva ko ntiyumva ko bwa bugumba bw'abahoga kuva kera bukiri ubugumba aza yumva ko hari ico wakoze kugira ngo ntubyare kurumva abenshi simvuze ko bose ariko bameze ariko abenshi abayibazwa ari ubushake bw'uwo muntu nimba wumvise bavuze ngo uriya yari yaratize kubyara yavyaye uzama ngo natwe ni muturangire ngo umuti bakoresheje ngo turebe ko natwe bizokora utazi umukazana nawe hari gihe usanga yarahuye n'ikibazo kubera ko utamwegera umufashe nk'umukazana ntamufata nk'umwana umwegera umubaze niki kibazo wahuye naco cagituma bigenda gute cyangwa se nimba ari ingwara yahabonetse bunyega hano bunyine hateye ingwara nyinshi habo ya ingwara runaka mwegere mumenye iyo ngwara bibe ngombwa ko mushobora kuyivuza bikunde akire namara asame ariko hatarimo kwa kundi ko kuvuga ngo mbwira inshuti yanje bizozunguruka bize bigere ku mukazana nawe kandi azoguhangara akubwire ku maso azosura cishe muri yanzira wacishijemo nawe aba ariko agenda gusubiza njewe ruonzi watinze kubyara nyirabukwe baja mu mushasha umwana umukazana bamusiga ruguru ngo se ngo azoza mu mushasha ngo kugira gute ngo umuntu utaranabyaye ngo azoza ngo aje kugira gute ngo yagumye iriya ngo akaguma ngo yayahinga ngo yayagira gute mwumva umwana wundi ngo yaratinze kubyara ngo ntibomutwara mu mushasha barimutse ariko iwe asigare mu buzima bubi ibo babe mu mushasha nuko nguko aba bamabukwe muri iyi minsi ico kiganiro turakibateguje tuzogikoraho naco none n'ubwaco topic kutabyara bigatera ikibazo iyo ngiyo turayibateguje kandi vuba cyane reka kakagira ica kivugaho hanyuma tukiveho tuje ku kindi noneho jewe n'ubu sindemezanya namwe pi kubera kuko ico tuma mabukwe wawe avuga uko nuko mufite ico mwabushanyijeho mutumvikana kuko umuntu kumvikana n'umukazana ni bamwe bazabumvikana n'umugisha uba wagize ariko nyoko bukwe mutagira ico mupfa sinibwira kuko yokuziza ico kintu kuko byose n'Imana ibitanga n'Imana izibikora kabona ngo ivyo niko mwishizemwo banyoko bukwe nabi biki gihe ariko ico kintu ntiyogikora kirahari kandi ubabwire abayi babikora kandi baracahari babwire nk'inama bashobora kuzaba abakazana muzamo bafata nk'abana banyu uzuko hariho bamwe baronka nk'ifaranga nk'ubushobozi aho kugira ahereza umukazana wiwe akazohereza ku mukobwa wiwe kandi umukobwa wiwe yagiye iwabandi uwo mukobwa na yaje mu muryango wawe ababaye nk'umwana wawe kubera utabushaka kumufata neza ni kurya twavuze noneho mufite ico mupfa ariko umukazana ubanye na nyirabukwe neza ntiyomucishaho ifaranga ngo azohereze umukazana kuko umukazana wawe musangiye urugo musangiye gupfa no gukira ntaco yomurenza ngo agiheze umukobwa ariko iyo mufite ico mupfa
cyangwa se ni mwebwe ubu nyine mwishizemo ba nyoko bukwe nabi mukavuga ngo ba nyoko bukwe ntibabakunda, ariko njewe ndabona kuko abama bukwe bubu ese murafiki kuko ntimugitahira mu nzu zabo, musigaye mutahira mu mazu yanyu. Ese niki mwopfa muhuriye kuki cotuma ibyo byose biba? Ega ntaco tuba tudahuriyeho, tuba duhuriye kuri byinshi ukwiye gusa ariko ikiganiro gatwagihinduye sizi ko mwabyumvise, twakigize bama bukwe n'abakazana kandi cyari cy'umuco. Sizi ko tubanza kukireka tukazokikomeza nyuma tugakomeza wa muco wacu twari dufite ikazoba indi topic. Gusa nka conclusion twayitanga aho ngaho, bama bukwe badukunde nk'abakazana, bareke kudukunda kurusha abakobwa bo bashatswe kuri. Yumve ngo nimba ari akantu arabanza ahereza umukobwa wiwe je kazonzeho nyuma. Nka umwuzukuru imisigazwa ari wowe uyibona. Umwuzukuru uva ku muhungu si umwuzukuru. Umwuzukuru ni umukobwa kandi umwuzukuru w'umuhungu ari ufata izina ryabo. Rero ico kintu mucikosoreho kandi dukundane. Rero katubandanye ku muco wacu kwari turiho. Twari tugeze mu gihe cyo gushakwa n'ukuntu bifataga. Uco gihe bagishakwa uko bifataga, uko yabaga mu rugo bamufataga nk'umwana, bikagera aho anonoho atangira kubyara. Rero no kandi nari nkeneye kubaza kaka, ese ukimara kumenya ko wabyaye warahita guteka, wateka habaye iki kugira ngo uve none mwanya ko bukwe hajya bagufashe nk'umwana uje mu wawe? Kubera ko twebwe nyine usigashikira mu wawe ushika watetse, ako mwe mwatekaga ndagira ngo waciye nk'iminsi. Noneho umuco wacu wahabaga si ukuvuga ngo ni ngombwa ubyare, waricaraga waratahaga ukamara nk'umwaka, wamara umwaka ukaja kuramukanya iwanyu ukagaruka, wagaruka ukamara nk'indi myaka 2 bwacu ukaja gutinyuka. Waja gutinyuka ni ukuzana ibintu ibingibi muri mu gutahana mwebwe, ukazana amasafuriya, ukazana amasahani, ukazana ibintu byose bakakurongoranya, ukazana inkongoro, ikintu cyose wagishitsa cagihe wabishikije. Nyoko bukwe akakubwira ngo mama ubwo wazanye ibintu byawe genda guteke uje mu wawe. Ryari nk'irya kangahe wavuze ngo ujya mbere waragendaga, iryo jya mbere ntiyarigira izina? Nukuramukanya. Hagasubira gutinyuka. Cagiye cyo gutinyuka nico gihe cyo kuzana ibyombo mumenyereye ga mwebwe. Cyo gihe cyo kuzana ibintu byawe iby'indongoranyo bakurongoranyije nkabirya muri mu gutahana uyu munsi. Ubishikije rero nyoko bukwe akakubwira ati noneho wazanye ibirongoranywa genda guteke uje mu wawe. Waba ubikeneye ugateka, utaba ubikeneye ukavuga uti ibintu sibyo bituma nteka, bikaguma mu mwanya ko bukwe nawe ukagumamo. None se wateka urumva mu gihe wenyine wabishyisemo, nico gihe wenyine avuga ngo reka nteke kubera ko ijya mihango yose yo kuramukanya iyo kuja gutinyuka yabaye, none bakagwa n'ibirongorano. Nico gihe habagaho kuvuga ngo noteka, ariko ntihabagaho kuvuga ngo uteka mbere y'ibyo bintu byose bitaraba. Oyaye kandi ntiwo kwitekesha. Noneho nyoko bukwe niwe wavugaga ati nawe urakuze n'urugero, yenda ukabura imfura, ukabura umwana w'imfura. Washika umwana w'imfura tuvuga ni umwana wa mbere, tuvuge nkuko kwawe Peace ni wewe mukazana w'imfura Mwarunezerwa. Akavuga ati dore utangiye kubyara ko harimo abandi bana, genda tugabura amazu ababiri abana bazabona aho basohokera. Noneho aba ari abawe ari abanje naje bazabona aho basohokera, kandi wasohoka wateka kazi wawe cyangwa se ugatekana muramu wawe. Nuko niko byameraga, kandi nanone mugasabana, nyoko bukwe ukamusaba imboga nawe akagusaba imboga. Okay, aho turahumvise. Ari kibazo bafite? Okay, ikindi rero giye gukurikira urankeneye kubaza umubano rero wabagaho nyuma yo guteka hagati ya mabukwe naje watetse, kandi urumvaga jewe mangiye gutangira kubyara. Mabukwe novuga ngo yo baraceje nko mabukwe urumva ntakibyara, yo baraciye. Nuwe mubano wabaga hagati yanje nawe nko gufashanya cyangwa se uko twabanaga? Noneho abantu bose niko nababwiye, abantu bose ntibateye kimwe.
iyo wasohokaga mwanya ko bukwa ari umuntu mwumvikanye ni ukuvuga ngo babana wabyaraga ntiwazaga unamenya niyo babaga mwanya ko bukwe kuko iwacu hakwari uguhinga. Hari igihe wahingaga wamara guhinga nyoko bukwe agamasigara n'abana akabagaburira canga se sobukwe canga nimba ufite muri mukazi wawe akama guheza umurezi dore gane twebwe n'amasomo ntayahabaga akama guha umurezi akakurerera abana akaza basigarana akabagaburira akagukorera n'ibindi byose nawe ugahinga wahinguka ugasanga abana baruhagiye bameze neza. Urumva muri make we wakora umurimo wo kubyara mabukwe akaba yicaye agufasha kurera kugira ngo mwese umuryango ubashe kugenda utera imbere mu gihe hariho kumvikana ariko hagati yanyu warafata gusa wowe ukabyara muri bana hafi mugafashanya nimba umwe atetse mukagenda mwaruzanya imboga ndagira ni nkuko nimba ntibesha. Noneho si ukuvuga ngo nyoko bukwe yicaraga akakurera kuko iri iwacu hari mu mirimo twarahingaga. Nimba nyoko bukwe afite abana yaguhaga umwana w'umurezi mwese mugahinga mwahinguka ariko nanone abana bakaba mwanyirakuru abana bakaja mwanyirakuru. Hari n'igihe waza uhinguka ugasanga abana bari mwanyirakuru nyirakuru akuhagira akagabura wowe ukaja kuzana abana bagiye kuryama haba yari amahoro yose. Kandi nanone mwaba mwahinze mwembe wa murezi yagusigiye nta masomo yahabaga nimba ufite muri mukazi wawe yarakurereraga abana kuko bikeneye. Sawa hari ikibazo bafite sawa ico ngico ni nkaho cumvikana rero ko turagenda twegera imbere nari nkeneye rero tubwire ubu nyine ubu umaze kubona rero ko twebwe tumeze tubayeho kuva je nashatswe tubana nawe bashatswe kugishika ubu ngubu ni kihe kintu wabona ciza cari gihari ciza tutagifite ubu ngubu cyangwa se ikintu ciza mwe mwari mufite twe twataye ubu cyangwa se ikintu kibi cahabaye ico gihe ubu ngubu cyangwa se cahabagaho kera akarenga nimama wakarenga niba navuga ngo aho byari bimeze nabi cyangwa se aho byari bimeze neza ndagira ko bitahura. Noneho nta sinovuga ngo hari akarengane cyangwa hari ibibi cyangwa ibyiza bikurikirana n'imico y'abantu kuko ubu nyine umwebwe muri mu gutahira mu mago yanyu mugashikira mu mazu yanyu. Sinzi ko hari ico mwofana banyoko bukwe kuko ntimubana mugabo urahitira dore n'urugero nkuko bivuze watahiye hano nyoko bukwe ari ruguru nawe uri hano ese mwofiki nawe ntimwaruzanye imboga ntacu musaba nico akeneye arakugenera canga nawe ukamugenera kuko ntimubana. Ariko ico tubwira kuko imico itandukanye nabari kumwe nababana mu gihe babana umukazana ntareka abana binjira mwanyirabukwe kandi bari kumwe. Umwana yaje no kwinjira mwanyirabukwe agasa naho atinjiye mu nzu y'umuvyeyi we akamugaruza inkoni akamukubita. Rero tukabona ngo nubwo mwavuze banyirabukwe ariko n'abakazana b'ubusishashya abakazana hari abakazana bananiranye nyirabukwe akaba yo mukunda ariko umukazana akamubera ibamba. Ahabaye itandukaniro ry'abubu n'abakera nta mukobwa w'ubu woja mwanyirabukwe ngo yihanganire nyirabukwe ngo amutegeke tibibaho. Wewe akubwirije nk'umwana wumva ko wagiye mu mategeko yiwe wumva ko yaguhinduye nk'imbata ntiwobyihanganira. Niho itandukaniro ry'abakera n'abubu ngubu riri. None se tukiri aho ngaho uvuze ngo ngo twebwe bamabukwe twabagize nabi reka nkubwire nanje ubu nyine kera nta telefone mwari mugira bamabukwe mwebwe bakera nta telefone mwari mugira ariko ubu usigaye ugira gutya ngo ndi kuri YouTube urabazi hari bamwe bamabukwe uri mu gusanga mfite umwana ndabyaye kandi umuntu abyaye bakeneye umuntu umuba hafi namara jewe yamara amabukwe wanje akaja mu cumba kuri telefone
akaja muri telefone kuri WhatsApp cyangwa se ari kuri telefone kara telefone noneho tukaribana mu nzu turi kumwe mu nzu kamubura tubana ibyo ni ibyambere ukivyumva bakaja ku telefone ngo uwo ari kuri YouTube bakara telefone abahehe akabura umwanya wo kumfasha nose muri cyagiye yabuze umwanya wo kumfasha kurumva se nje nzo kumwihanganira gute kandi nawe izo navuga urabizi umaze kubibona noneho jewe kuko ga ibintu bitakubayeho ntuzu bimenya cyane ariko makuru uzuyumva ibintu bitakubayeho ntuzu bimenya cyane nje ivyo bintu sinovyumva cyane kuko nta muvyeyi umwana we yovyara ijambo rya mbere wa mwana yavyaye suwiwe n'uwawe umuzukuru wawe n'umwana nk'uwawe sinzi kuko nimba bibaye gutyo ni bishobora kuba haya kwitura wewe mukazana ivyo wamugiriye mugiye mubana neza atakibazo none se niki kintu baramukoreye kibi bituma aja ku telefone akakwitura kutakwitaho kiriri mu yandi majambo kutakumenyera ikiriri suko bazabivuga kutakumenyera ukiriri ego ico nico ntomenya ariko nta muvyeyi ubanye n'umwana neza ntaco wamukoreye wo kwirengagiza kuvuga ngo nuzara areke kukwitaho ngo akugirire ikiriri ngo akwite hakugaburira ureke gusomera ku kiriri mubana ega atabikoze niwe bzogawa kuko wewe ntiyaba yakwitayeho ariko igituma kugirira kurya nukugira ngo akwishyure yenda akababaro wamuteye nuwe mabaro baramuteye utuma kwishura kuri kubivuga ni nkaho ayo makuru ari amakuru ubifiteho ni kiye kintu aba yaraguteye gituma ushura kumwitura nabi yo kwigirira nabi kuko gakora nimba bamugirira nabi kurigirira n'umwana wawe nabi oyaye ntumuhaye wigira noneho ntaco mbiziho kuko muhaye muvuga ivyo byose nkababwira ngo njewe simbizi ntaco mbiziho ariko ico mpamya neza umuvyeyi wawe hakurya wabyaye turi kumwe namara nkakwirengagiza nta kintu wankoreye ndabona kuko ntacobaho ku muvyeyi w'umuntu kuko ijambo rya mbere uba wishimiye wa mwuzukuru wawe uba wishimiye n'umukazana wawe kuko yabyaye ese nyoko buko yo kwanga utabyaye agasaka kwanga wabyaye mwega bari kubiri hari bamwe ushikubyara ariko bakaba bizi na telefone kora byumva hakaba n'abandi utinda kubyara bikabatera kerere navyo bibaho oyaye ico novuga abana bubu mugende mugabanye mwishizemwe banyoko bukwe nabi ego mwabishizemo nabi twabishizemo nabi ariko banire na mama bukwe nabo bovugana ko twagize noneho mwabishizemo nabi ese abubu ngubu nibo babaye babikuruta bakera sibo babaye babikuruta bakera gusa abakobwa bubu ubwenge bwaragwiriye noneho mwagize amasomo murusha abanyoko bo kubwenge muhaye musanga nico gituma muri mu kuvuga banyoko bukwe nabi yego ibintu byose niko nababwiye abantu ntibateye hamwe hari igihe nyoko bukwe yoba mu bipe ibyo byo ndabihamya hari igihe nyoko bukwe yoba mubi umwana akaba mwiza nyirabukwe akaba mubi ibyo byo birahari abantu turi abantu ariko hari n'igihe umwana yoba mubi nawe nyirabukwe ari mwiza akamufata kuko atamwitayeho ariko ubu bimuturuka none se iko wabivuga nk'ubu ngubu kera ntivyigeze kubaho ko mabukwe kera mucagiye cyanyu nyoko bukwe yo kubera ikigaba ntakwitere ku bana cyane habe nuko nguko uhaye uvuga abantu babagamo hari uwabagamo ahagamye akaba arimo gusa ukagira ngo utimize rya rindi ngo batakugaya ngo watetse vuba ariko usa n'uri hejuru mu kirere ibyo ukora nyoko buko atabyumva ibyo ukora atanabishima agenda nakuvuga ahandi ariko wewe mwana ukabyihanganira ibyo byo birahari hakaba n'abakazana twarababonye bo mu cimbo cacu yabona nyirabukwe ntibumvikanye akitekesha wenyine nico gituma abantu bose nta bubi twohereza kuri bamwe ba nyirabukwe bamwe ni babi
n'abakazana abandi bamwe ni babi. Nico gituma abantu bose batorundukira ngo uvuge ngo bamabukwe nibo babi canga ngo uvuge ngo abakazana nibo babi. Biterwa n'umuco w'umuntu canga se n'umutima w'umuntu. Umva biterwa n'uwo mwahoye. Sawa, cyo reka tube tukigumije aho ngaho. Ndagira ngo turagisobanuye. Tugiye ku kandi tugana ku musozo. Ikindi kintu tugiyeho ni ikintu cyo gutsinda. Kubera ko twagiye muri bamabukwe n'abakazana cyane. Tugejeje yo gutsinda. Kera amajambo hafi ya yose gushika n'ubu ngubu uzutsinda. Amajambo amwe namwe nagiye kuyamenyamo no maze igihe byabamushija by'umuhengamo niba ari umuhengamo bijya by'umuyaga uzitago n'umuhengamo ndagira ngo none se ikibazo kimwe mbaza twebwe abubu tutwananiwe gutsinda namwe bakera gutsinda mwabyiga ryari kugira ngo uvuge ngo reka nege gutsinda watangira kwiga gutsinda washatswe wabyigaga mbere kugira ngo uhite ubimfata uko kundu kose mwe usanga mwarabifashe cyane aho urebye kuri twebwe niki kidutuma tudatsinda twarananiwe gutsinda nyine mu majambo Ibyo ni ibihe byagiye bihinduka nyine ni ibihe byagiye bihinduka kuko duhoye tubivuga kuko muri mu gutaha mugatahira mu mazu yanyu noneho gutsinda ntiwo kwiga gutsinda utarashakwa ese wotsinda ndi twebwe twazaga dutaha ukicara mu gakinga muramukazi wawe akaza akakwigisha abantu biwabo akakubwira ngo uyu niwe sobukwe uyu niwe sobukwe uyu niwe sobukwe barya bose bavukana na sobukwe akakubwira ngo aba nibo ba mamudogo kuko ntawuzi utaha atazi izina rya sebukwe cyangwa rya nyirabukwe iryo ryo wamagaza mugenda mubizi cagiye bagaza mugenda gusa bagaza batwara nyine ari imiryango yavuganye bagaza mugenda muvuga ngo ngiye kwa data bukuyu nguyu yego baragukwaga ukamenya ngo kowe kwanaka ntiwokobwa utazi icyo utamenyaga ntiwamenyaga umugabo ntiwamubonaga ariko aho ushakwa ubuzi ngo ni mu muryango wo kwanaka yego ntawogenda hatazi urumva komerezaga warugeze noneho aho naringeze narimvuze ngo burya waratahaga wamara gushika bakanja kukwigisha abavukana na sobukwe ndetse n'abashikibi no mu muryango bakakubwira ngo aba nibo basobukwe aba nibo basobukwe kuko wari umuco ukabatsinda muri make kera nko kuvuga ababyeyi kwari nko kubasuzugura nico cyazaga gituma twazaga tubatsinda ariko hamwe n'ibyo kubatsinda siko kububaha harabazaga babatsinda ntibabubahe ariko gutsinda wari umuco nico cari kigenderewe muri make utaratsindaga yabonekaga nk'ahasuzuguye umva ntikivume mu yandi majambo kubona umukazana udashobora gutsinda oya yesi ikivume ariko kandi urumva nyine yaramunyagasuzuguro ariko barabahoga ico gihe kera barahaba mu buryo babona ngo uyu muntu ntaza atsinda kubu ngo kubera ko nyine nibyo byiganje oya si cyane nubwo utoshobora byose nyine ngo utsinde bose ariko ntabwo wonanirwa no gutsinda sobukwe nabo bavukana urumva abo bavukana hafi nyine no mu muryango warabatsindaga ariko utabishoboye nyine ushobora gutsinda abo bavukana n'abandi nyine begereye hafi none se kuri twebwe bubu niki kintu wabona catumye bitunanira kubera ko byaratunaniye niki uzubona urebye ukitegereza ukwawe nyine wicaye wenyine ugatekereza ukabyitegereza uri mu kubona ariko catumye twebwe bitunanira ntibyabananiye ni uko utabishaka ntimwabyishizemo ntimwabonye nta kamaro bifite kandi twebwe amayina bacu batarigeze baza kubitwigisha kandi twe tabasha ese mayina wawe yobikwigisha gute nawe atabizi nawe ntabizi ndaza kumwigisha mama umvana bamayina bacu nabo abiwabo nabo ntibabibigishije ego noneho ni ukuvuga ngo ni igihe canyu mwese igihe canyu mwese murimo ntababizi kuko igihe caratambutse ibihe byarahinduye mwabayega mu ikizungu gakimara byose
akivana uba nta naho umurira na sobukwe ngo yumve ngo waramuvuze habe nubwo mwobana ukamuvuga ubu zaramenyerewe kuko ni ibintu byahindaguritse. None se byahere kubera ko numvise ko ntabwo ari twebwe byapfiriyeho, si twebwe byapfiriyeho, byapfiriye ku bandi bari imbere yacu kubera ko nabo bamaye n'ababo ntibabigishije kandi nabo bamaye n'ababo nabo ntibabonye abandi babigisha. Muri make twebwe bubu takosa muzamuduharura. Noneho ikosaga ryanyu igituma ryashize ni wa munsiga abakobwa bavuga mu kagogo ngo bahambye isoni, ukigira isoni zo kuvuga sobukwe uko mwarazihambye ntazo mukigira. Ariko ubundi nubwo batokwigisha kugira ngo uvuge sobukwe byarakunaniraga kuko sobukwe gawe nubwo utabonye abakwigisha abandi bavukana nawe ariko sobukwe w'ubumuzi. Ariko ubu ngubu na sobukwe bwite ntukimutsinda. Hari undi muntu nzi noneho yananiwe kuvuga sebukwe, yanga kumuvugaga mu bantu, ariko murumuna wa muzehe wiwe yarari wiwe yamavuga ngo data bukwe ngo ujya wundi ngo apana ukuri kubera kuvuga uko amuvugaga ntamuvuga mu izina kubera ari sebukwe kandi si sebukwe wari wiwe, yanga ngo apana data bukwe ukuri ngo ujya wundi ukoga ni kurya nyine mwashize isoni. None se hari data bukwe wundi uguti ibaga yaze kumuvuga mu izina oya yetegera ntihari data bukwe wundi uvukana na sobukwe nawe ni sobukwe yari kumuvuga yego tegera. Noneho twebwe uko twazaga tugira kera waza gutaha ugasanga basobukwe wamara gushika baba bafite abana ukavuga ngo se wanaka noneho abo bana biwe ntiyarabaza abo bari bari kumwe ntibari babaza. Ni mwebwe nico gitumaga ibihe byahindutse. Ese ni gute utamenya abana bo mu muryango? Ka iwe uwo muntu ni gute utabamenya 15 bose boramubamenya oya reka kumenya bose ariko umenye bamwe umwitirire wa muvyeyi wawe. Uwo mukazana wiwe we yarasa abana ariko aho yarari ntibaza abana biwe. Iwe garavuga ati ujya data bukwe wundi apana data bukwe ukuri ngo ujya wundi. Ese noneho ko yababwiye ngo data bukwe wundi utari data bukwe ukuri iwo bahise bamumenya. Ni nkuko yavugaga abana biwe ni nkuko yavugaga abana biwe nanone nyine ntibamumenye. Noneho aba yaravuze ati ni data bukwe mutoya uvukana na data bukwe cyangwa ni mukuru wa data bukwe. Umvaga we ni nkaho kuvuga uko byamunaniye amavuga ngo wa wundi data bukwe ujya wundi. Ni uburyo nyine mwabuze bw'iki gihe niko kutubaha kw'iki gihe. Noneho ubu nyine ntitukibana na bamuze twaratandukanye buri umuntu yagiye ahiwe agiye aza rimwe na rimwe akazi wawe. None kuvuga nk'abantu muturanye uriya ni muzehe kubera kutabana none babandi banduka muvugaga izina rya muzehe. Niza soni mwahambye nyine. Noneho mureke turangize mwebwe murabo kwigishwa umuco mukiga umuco kuko umuco mwarawutaye. Ijambo rya mbere sebukwe w'umuntu ni urugero. Kanyantezi twicaranye ahangaha tuza amazina y'abasobukwe bose aragoye ukiri kuri iryo jambo no guhumeka umuntu ntiyo bagihumeka bavuze sebukwe urabizi wenyine ubereye kuri ico gico. Tegera rero nkubwiye ndayaza ariko aragoye tegeraga no guhana itanguza uza amazina y'abasobukwe bose simbaye nkubwira ngo yatsinde none ariko uza abana babo si bose urabazi abafite abana urabazi ufite uzi womenya ukavuga ngo se wa Museveni wovuga ngo se wa Pasi wovuga ngo se wa Happy n'urugero. No gakuvuga ngo data bukwe wundi ivyo ni kurya kubura indero kwanyu mudafite ego birasa no gusuzugura. None se uvuze ngo uyu none se kubaze ka mugiye none bashize bose hano ku murongo ari bane
ese sobukwe nubuhe sinotora databukwe ngo mvuga ngo databukwe nuyu nguyu novuga ati bano ni bari umunabiwe ariko databukwe nuyu aho nyine niyo mpamvu nukubajije ni urugero sobukwe yaje kukuramusa nimba ari muri umuna wa sobukwe canga nimba ari mukuru ukavuga utegera ukavuga uti noneho uri hano ni databukwe gasimuvuga izina ariko ni mukuru wa databukwe bavukana canga se ni muri umuna wa databukwe bavukana ni imvugo ya n'ururimi rwamugoye uwo muntu avuga ngo ujya wundi utari ukuri ariko iciza nuko yabwiye abumva nabo bumva ico yashatse kuvuga nabo barabitahura ntibamugiraho ibindi bindi si nkuko nguko uko nukwigororera ariko nimuze mwemera kuko ubu nyine mwataye umuco mwarabo kwemera mukigishwa umuco wacu w'ikinyamurenge kuko mu mahanga siyo tuzohora tuzotaha dusange abandi basigaye muhira ni dusanga basigaye muhira bazabafata nk'abanyamahanga kuko mwataye umuco kera twarababaye ahubwo mwebwe nimufati ya mbere mutangire muzamufata mutegure nk'igikora nima bagikorane cyo kutwigisha umuco kandi reka turangizane ikiganiro kubera ko ikiganiro cagize umutwe munini tugiye tuvuze bimwe ariko hari ibindi tutaravuga tituragera ku myambarire yabamabukwe batumye dutumuco tituragera ku ngendo zaho bazabaja ibiki byose tuzogaruka mu kindi kiganiro part 2 abari cyo tugarukamo abari cyo tuganira ariko reka kaka atugirire aduhuze ibyo twavuze byose atange n'impanuro kugira ngo turangize ariko ibyo bindi tuzogaruka kubivuga mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane jewe nk'icyo no baheza cyangwa se no vuga tugeze mu muco nyine tuza tubona mwarataye umuco icyiza nuko mwoza mwegera ababakuriye bakabaheza umuco bakababwira umuco w'iwacu kuko amahanga twagiyemo siyo tuzoheramo kaba novuga ngo ni mwiga umuco muze mumenya abo muvukana ukuhaye uvuga ngo ntiwomenya abana bo kwasobukwe ese ni gute utomenya umuryango wanyu ni muze mwiga umuco umuntu wese yegere ijambo rya mbere nkawe Nyantezi uracafite amahirwe turi kumwe ufite kumbaza nkakubwira umuryango wacu ukawumenya wawumenya noneho gukazumenya sino gutegeka ngo tsinda biva mu mutima wawe nuko bitekereza ariko ico no bahanura ni mwiga umuco kandi muze mumenya umuryango kuko umuryango niwo mukuru kuruta byose. Murakoze. Sawa urakoze turabyumvise kandi urakoze abantu bose bafashwe na kino kiganiro babivuge kuko dufite kugikomeza mumvise ko hari byinshi tutagiye tuvuga ariko tuzobikomeza mu minsi iri imbere reka mbanguka nawe avuge kubyo yumvise hanyuma turangize ikiganiro tuzosubira ubutaha kandi anaturangirize. Tushimiye abatumirwa bacu baganiriye neza kandi bavuze ibintu bifitiye abantu bose bifitiye nka 80% abantu kimurumva 80% ni hafi abantu bose bifitiye abantu bose umumaro. Rero muzana intebe mutegere tugarukiye hano ariko icya kabiri noneho kizaba cyakomeye noneho nanjye nzogaruka nyabimenye kuko mwabonye uko ibintu byari byanze ariko retour ni yombi noneho nzovuga byose nzotangirira hasi ngeze hejuru. None bakunzi bambanguka TV show turabashimiye murakoze kandi dushimira abantu badukurikirana buri ko bukeye nuko bwije commentaire zanyu turazizirikana pe muri abantu banje sana bakomeje gukora ibisabwa byose ewan ndabashimiye muri abantu banje no kugashamye kera nyabura muzose muhagera asigaye ashiraho ibintu bimeze neza ibitaramo tugafashwa abatabonye umwanya wo kuja gusenga mu gitaramo nyabura muzose mushika muje kuri YouTube mwandika gashamye kera muzoza mwama mubona ibintu byose bigende neza abiriwe mu kazi mugashikira mu gitaramo ni muhira kiza kigenda neza. Murakoze Yesu abagirire neza.